Zdravo svima, dobrodošli na AV Market YouTube kanal. Ja sam Aleksandar i imam čast da vam predstavim novi Bluetooth zvučnik JBL Go 2. Poređenja radi, kod sebe imam i stariji model JBL Go. Kao što većina zna, JBL Go je izašao pre nekih 3 godine i sa nestrpljenjem smo čekali da JBL izbaci novi model Go zvučnika. JBL Go 2 zvučnik, kao što odmah možete vidjeti, izgleda daleko lepše od prethodnog modela. Ima lepe zaobljene ivice, neznatno je tanji i veoma lepo leži u ruci. Ono što možemo navesti kao zamerku je to da su se otarasili prolaza za zakačku, što je bila korisna stvar kod starog modela. Novi model ima autonomiju baterije do 5 časova i posjeduje mikrofon sa redukcijom buke za hands-free pozive. Ono što se značajno promenilo je da je JBL Go 2 vodootporan i to sa IPX7 standardom. To znači da može izdržati u vodi do 30 minuta na dubini do 1 metar. Mala zamerka je to da zvučnik ne pluta. Što se tiče kvaliteta zvuka, bez obzira na vodootporno kućište, i dalje je na zavidnom nivou kao i kod prethodnog modela. Hajde da čujemo kako sve ovo zvuči. A sada je vreme da testiramo vodootpornost. Za sva eventualna pitanja ili informacije nas slobodno kontaktirajte. Rado ćemo vam izaći u susret. Zvučnik možete poručiti putem linka i ne zaboravite da nas lajkujete i zapratite. Veliki pozdrav do sledećih druženja.